Selamat melambi kombongan masalok na puang tu di kamasailan puang Yesu. Melambi to temo la umba saki kadan na puang matua ulendui renungan harian toraya apa dolo yo maito mai komita masambayang. Kipu di komisia kipakalabi komi opuang matua lante malambi to temo belana ia tu mama semi siapa akaboro mi lempan lako kami taun mi. La umbasakan kada maseromi kuasa pena masalok rondongkan. Deno pa akima perangi melo. Kitandai ulingkan katuan situru parentami. Lan puang Yesu kinai masambayang. Amen. Kadana puang matua ulendui renungan harian toraya lamai kata suran pasal 2 ayat sang pulo misa saya lako ayat 22 keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Kadana puang matua den sangalo to nakapuamo tu Musa tasuk mi namalela ko mintu sang siuluranna natiro itu mintu pa diamanna tau ia tomai natiro mi tumisa to Ibrani dio mai mintu sang siuluranna nabamba misa to Masir mesaile mi tu Musa lulako ludio mai ia to natiroi ta esia tau napatei mi tu to Masir ia to nabuni tu batang rabukna diong tok bungin ia to nama siang tasuk poleomi natiroi tu da dua to Ibrani marasan si kambean nakuami tu solana maapai amis kambei tu sang siuluranmu mebali minakua mindara unang ka ako arungki sia to maapau lain kisalu lanu moraka penammi la umpateina susi to Masir mi patei mataku mi tu Musa belana natanga mo lan penanna kumua kaisanan mo te karakara ia te. Ia tu narangi mi Firaun te karakara ia te. Undaka amilalan la umpatei Musa. Apa malai tu Musa dio mai Firaun. Undaka inan dio lutondok Midian. Anna torro si kandapi misa bubun. Ia tu tomina dio Midian. Pitu tu anak nabaine. Saya mitu tahu ia tomai la untim bawai unisi pa pairusan la umpairusan bembeena sia dombana ambeena. Saya mi batu pira-pira to mangalah muane unulai itu baine ia to apa kede itu Musa untundui anna pataru itu napairu anna pairui tu bembeena sia dombana. Ia to narampo mo, tu tau ia to mai lako Rehuel ambeena. Nakuami ambeena, maapa rite allo ia te? Ambi sulekale era? Mebali mi tu tau ia to mai nakua. Den misa to Masir, untunduikan ni. Uneai tu to mangala, sia natimbangkan wai. Salempanna sia napairu duka tu bembe sia domba nakuamia lako anakna umbaranani maapari mitampe dio tambai antakumande sola natarima mi Musa tu palakunna tau ia to anna torro tu Musa lan banuanna anna benni tu anakna napobaine Musa disanga Sipora.
unda diammi misa apia muane nasangai mi Musa tupia ia to Gersom nakua belanna to saena diulu tondokna tau. Amin kadanna puang. Ia tu pangulun na paabasanta renungan ta tutotemo ia motu mendadi tau menjadi orang. Den pepasan tomatua tunakua melada melo komi pia den nopa mi mendadi tau bu tu mi pale pekutana apa tongan ra tuna sangat oraya mendadi tau ia tu mendadi tau tania ya manake tama ima sikolas ya manarang sangadin nasi turuk duka kakinan sia besiparan mailo susi duka moto tuna papayan puang lako taun na Musa nang napilei puang tu Musa sia na pasadia la mendadi to pesumbungan pudukuna ia moto na ba puang tu Musa lako Masir na melada adio tongkonan layuk na Firaun 40 tahun na nani untimba kapaisanan apa ia tu kakinaan siapa siparan maelo taepa na menua kaatongan lan kalena payan ton na patunduan sang siluran na to Ibrani anna patei tu to Masir nabuni tu batang rabukna aya sang 12 pak basanta to narangi mi Firaun tu kareba ia to sengkemi sia morai la umpate tu Musa malem itu Musa la komedian na torro dio banuan na Rehuel sia na pobaine tu Sipora anak na Rehuel aya 20 misa pak basanta 40 tahun na nani Musa torro dio Midian sia nani puang upop menuaka tongan ni tu kakinan siapa siparan mailo lako kalena puang tontong unnadai sia umpasa dia itu Musa anna ampui kapaisanan siba kakinan na pesiparan mailo tu menuaka lan puang dikua anna mendadi tau tu Musa kombongan masalo na puang biasalan katuanta iya ke masikola miki batu ketamma miki la abiraka ke maajama miki merasa Buddha mota tandai Buddha miki itu satuan kamanaranganta na tangam malolo tu penggauran siapa si paranta la tontong ki iya umpamadiongan kaleta na adai puang matua ulendui carana tulananai puang kerangan tu kapaisanan kakinan siapa siparan melo kombongan na puang pasadia itu kaleta tontong mesipa melo na pake puang matua lalu mintu sulapa katuanta denau pak na mintu ki tamendadi tau lan katuan na kamasean ki puang ke allo sia kibongi. Amen. May komita masambayang. Tang torekan umpudisya umpakalabi komi puang. Belan na lempan dio kaleki, ia tu dio na mamasemi siapa kaboro omi. Kadami melambi to temo, unada ikan ni umpakilalakan. Susimisa atau kina, deno pa napake kan puang, lame sipa amelo, mendadi tau
lan katuangki. Denno pa anamintu kombongan lan te kombongan jemaat ramah. Mika masei sia mi pakaboro ullo pianni tu katuan. Na kina situru pesiparan melo lan katuanna. Kure sumanga o puang. Melambi to temo kipas sambayangan tumintu kombongan. Pasakilan katuanna la toranambe, toranindo, torananak, toranampo, kamu puang la untoy limanna. Pakaboro lalu mintu pengkarangan, lan kapasikolan, lalu mintu sulapa katuanna. Kamasei siapa kaboro itu kombongan, ungkurre sumanga itu mintu katuan mi sorongan ni. Denno pa natiro iku muata ena lamba ipuang matua. Kipas sambayangan tu kombongan mi puang, lalu mintu mak rupa-rupa katuan. Ya tulan pergumulan belanna duka cita. Kamu puang la tontong kamasei, kamu puang la tontong pakaboroi. Mi tontong mendadi toma apa katana lalu mintu sulapa katuanna. Kipas sambayangan tu kombongan lan kamasakian lan kamaramunan batang kale. La dirawat yo banua pa adampian rumah sakit, la dirawat yo banua kamu buang la umpoisani. Kipas sambayangan tu Ibu Suwito, Mama Widi, Bapak Teeran di Lolo, Bapak Yusuf Rante, Ibu Marta Likubaso, Osi Rupangi, Bapak Pilipus Pakiding, Ibu Tulamin, Cucu Mikael Osi Panggalo, Bapak Karel Paranoan, Ibu Matilda, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Tena, Bapak Hendrik Malajong, Bapak Yobel, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Anna Sampetoding, Ibu Damaris Siri atau Mama Mika, Ibu Eri Enos, naba tu pira-pira pa kombongan mi tu tae kisah abu idio olomi. Kamasei siapa kaboro ipuang, na tontong ulopian nitu katuan, na tontong usorongan nitu katuan na langan puang matua. Mi pasake tu keluarga, mi pasake tu dattoro, mi pasake tu kande na kande. Deno pa na maleke si turu lalan pa porayami. Kipas sambayangan tu toma parentaki. Kamu puang la umpasake si umpakaboro i. Deno pa na lopian nite kaparentan si turu pa porayami. Kipas sambayangan tu dattoro si amintu betugas gugus COVID. Kamu puang la umpakaboro i, kamu puang la umpasake. Deno pa na tontong ulopian itu tanggung jawab mi benni si turu pa kaboro mi. O ambe mamase do suruga lan tanga-tanga na kombongan jemaat ramah mitandai puang kumamarasangkan ni umpatarru itu pembangunan serbaguna sia ruang sekolah minggu. Kamasei siapa kaboro itu kombongan mi sia mintu taum mi. Denno pa na tontong umpas sambayangan ni sia yatu kamamaliran na kombongan nada di melote banua kombongan si turu lalan pa porayami. Ambe mamaselan suruga mintu pelayanan lante minggu iate kamu la umpas sake. Perangikan puang ke mas sambayangkan umpotete puang Yesu puang pelabakna kasalangke. Amen.